se najbolji i najsmeliji, branili su je životom i nijedna nije pala u ruke neprijatelja. Naši preci su na Solunskom frontu sa njom na čelu oslobodili otadžbinu i danas je ona naš ponos. 15. septembra na državni praznik, Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Na svim prostorima gde žive Srbi vijore se srpske zastave. Zastave dostojanstva i slobode. Slobode koja je skupom cenom plaćena. Slobode koje su uz velike žrtve naši slavni preci izvojevali i kao zaveštanje nam ostavili da i u miru živeći predamo budućim generacijama. Zbog toga smo se i mi, učenici osnovne škole Bubanjski heroji iz Niša, okupili na ovom svetom mestu, u spomen parku Bubanj, parku u kome je tokom Drugog svjetskog rata streljano oko 12.500 ljudi. 12.500 ljudi, svih životnih doba, starih i mladih, muškaraca, žena i dece, čitavih porodica kojima je odato pravo na slobodu i život. Danas, sećajući se njihove mučeničke smrti, a jednim delom i herojskog stradanja u borbi protiv okupatora, mi blagodarimo Bogu na slobodi koja je svanula i na dugo iščekivani mir koji se ponovo spustio na naš narod. Potvrda mira je srpska zastava. Ona je simbol naše slobode, naš ponos i naša pobeda. Gde god se vijori srpska zastava, tu je sloboda i naše milosrpstvo.